دوستان عزیز بالای تویبه از نام شادروان مفتایف عبدالله اکا 1000 سامانی حصه گذاری شد. جمعش یک توی 1000 سامان پول. اسکندر خاندو تازم بوزی باز کرده می شود. بوزی باز کرده می شود. دوستان عزیز اسکندر тамошобинони азиз марраи болова ин лаҳза искандар паҳлавони ноҳияи шаҳристон чашмасор бо аспи ноҳияи шаҳристон турсунзода асп бо номи самарқанд аспи умар ҳоҷӣ марраи болова як сар той 1000 сомонӣ ба марра кард. як сар той 1000 сомонӣ ба марра кард. искандар паҳлавон شاگرد دیار پهلوان و برای شادروان